Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Agananad tay kumay ti sadino man napapanantayaw. Agala tay iti payong, tapno di tay mabasa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napud puno anagan. Ngam sakbay na, hello ang pahay ka ni Melinda Malong, Clarizel Caluza, ni Rosaline Julian. Kastiman ti kuna ni pagayam prima. Dear manang biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak pailaag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Na nakamot ana nakanyak si ka. Manang ko namot Ha? Feeling ubing kamot. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? Lukayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudain. Damok akat senior citizen kayo mo't akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siyak, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wan, manang. Kabages, apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting day? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages? Addan kitaam taw tapno mamati ka asa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak amo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan? Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y Kaapay akas gitar aramidan na. Pati bado na. Bado ti ubing. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prima. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pay, iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pay ti agsublay ti maminli mamanipod dito, yaging kay jabalay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay, kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pay a senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account. Tapno ada ipakita. No di na mamatay a 50 plus ko pay laang. Ay, isoya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pay laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ay, manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen, kabages. Umay agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno nga minin to, Jake. Sige manong, agtugaw kalatan di tatag sabi tak.
Umay ka kay dinagtugaw, prima. Saan nga rudan? Apay nagdagulit ka. Si katirumbeng agtugaw manaw talaklakayan kan. Naimbag kanyak ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabalak tiyag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat manaw. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon Rude. Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabalak daytoy, talagaan. Nagpigsa kayo mo na, Manang? Wen kasano ajak napigsa ket ubingak paymet nga men. Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, Manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy, iso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. Nanang, kaya't yung ano ti mga anak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen, ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y latakasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami jigayam mau. Ta anak kagtulaang ti bunyag ja ipasngay nanto nga anak da. Kabages, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo iya bro. Mangtid kano iti ayuda ka iti senior akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kay umay kalata kay supay ti itig datulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana? Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayem mau. Anyat karga ja bag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pisma iya rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung token kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oo, nga ta. Jak paiso balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaiso ti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Ang digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Nuapay mat amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibagang. Dahito ti pagabasit. Ay, lokatak.
Mga no adda dito iti sikreto nga usa rin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya nga ay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amnay. Anya nga dagito'y. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rugdan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw di rupa na. Ah, ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyaw. Ay sus, makita dak dito yan. Isarak na gusto dito'y bag. Ay, agawa ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito. Awan dito, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuar na kiti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbagan aya. Umay matla makimarmari dis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday Jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mat? Sadak pa'y asenyor. Ngam bakit kun kunamkit din kanya. Anya nga rog nga iti baga? Ubeng? Mala, ubeng no ubeng. Makapabad trip ka mo manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawin di kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Ay, so kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayatin nak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan. Iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan dalin kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay.
Agdigdigos da. Nagdidandamanan. Wan, apaya? Apay at tunggal umayak. Mairan ang agdigdigos da. Kit pasaray agidandabay. Apay aya, kat aggayam da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang kita ba? Pagpapu daw, makigtot kan to. Takas to kan ni Esther ti kapo daw kan kakinis ti rupak. Ah, Nakarkaron ton nga umubingak, manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther. Agbado ka na. Ay na. Ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan. Tain tamanan aglako. Hilain, kita man to'y ropa kan tenged ka. Apay kay akas to'y mateng. Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtad to'y tenged ko. Anyat inkabilo di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manay. Ah, ala. Katno dagito'y pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Wala nang. At dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amumi nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dahil dyan nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka. Kit nagpodot ka ba, guys? Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod mat gayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dahil dyan babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiridaw ya? Wan, manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasayata da kayaw. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Ha? api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tengad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituyin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatil na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw iti kinasingid da iti tunggal maysa. Isalod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon ni Lin kanyak. Jay ka anakam tilak yun. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Idi damo, maditirik nak,
itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imiimnas gayam ti agbyag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbaket mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam prima. Dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Kapadasan ni Kabsat Arisan na pudno anagan tingkay mga ganita amay drama. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello kani Krista Yvonne Ribak, Jenny Rose Lunday from Kuwait, kani Marita Kokya dita San Quintin, Pangasinan. Kastiman ti kuna ni Kabsat Aris. Dear Manang Biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Iso may papan kadagiti dingwan ti padramakken ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama panije bangkag no bigat. Depindi, ananang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanin ay Ingka man aginumain. Ninanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga agreeng. Aldaw taw, no agreeng ka. Unanang, makitan to ka din. Ay, di ka pailang amin mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ken ama. Trabaho ken balaylaeng, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak man iti dayja kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakay, isa ka nanak man iti balon ko. Tayjayak man kalapaw ko ijabangkag amaturog ita arabi ay. Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tane narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iji talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakay. Sana rumbang amapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa dito balay Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadagiti dingwen mo. Naglulukmag da. Makitam tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, wan ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, Makapasadot mo ngamin ti mangi pastor iti bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo nagwatiwat pagpagnain. agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na daduma. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabagilan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso na maminsan. San ko nga isalsalog iti bangkag? Masapulot tamad. Mataripato da na yung pare. Ta kasla tao matla kita. Ala pare Lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalaki din nagiti tarakan ni pare Junila. Ayun. Adan sa kami lalaki baka ni pare Junila. Padasak to man nga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. San akasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Iso pati da tao kagsasado tamang ipasto.
No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaatan ngay lakay. Sapay ado tagbirbirok iti lalaki a baka. Ta ipaasawa na dagiti tarakenda a baka. Wen nga rod bakit? Nay, agan anad kawan. Ang mga nagsipsipot lang dagiti agtattakaw. Numaddaan da iti gundaway amang takaw ka dagiti dinguan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti tarakenta. Tapno saan da ang mapukaw. Reis, Baraw, Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni Tatang Mau, iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni Tatang Mau, ang sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang, ang madaka pa'y dito'y ang nakailad. Unay kayo matanana. Makaturturog pala da tao. Isturbo kayo, may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yung tumungamin ti minom iti arak iti rabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar ti nagturugam. Sa didak rin eh. Sa nagato ti lamok dito. Kasla ka mo ngamin manti ka ama maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Isu binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo ta? Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win baraw, tanay, saan mo tamasango ni Arex tiyo may dito yan? Tari na biimot tan ti pa nagbartik na. O na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong ilatang agmay-may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Ken mangkita kadagitay taraken yaw. Win kumaa. Ngamtidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y baraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng, tata. Siya pa'y lakumaa. Ay win baraw. Adon ti lalaki abaka ading win mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak bitan. Ha? Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumot ka na kayo to'y tarakin ko? Saan na kayong an-anwan day ta? Uwing baraw, kitinton sumarunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kahit. Wan tata, awan problema iti day ta. Nay, sumungad ba gaya mo ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok niya. Tata! Umay kayo mga anan! Binalunan kayo! Ala, umay kan barok. Mangantayon. Sige lang, tata. Imbag man, ta binalunan na anak ko. Di kayo tumangamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo inaluto itay tinam. Idi rimwara kanya balay. Sige. Makan kayo nga rutin tanay. Bumaawon to ka rin niyo. Ilad ko man pwede to'y kalkalapaw yu, tata. Napanuga ka nagna. Naa, kinukasla kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga rin turog ko, tatang. Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangaldawag. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditoy. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Isupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na lata ko man. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no madamdama. Kino malam tumanan no makariing ka ngay. Kiriingin da kun antun madamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko.
Ket adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot naan. Sukatak tumot lang, no makaapit akmanan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmula ak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tatang, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguron ta inasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yung. Ketuin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan da taon. Nick, san akas ta anak ko? Di tay kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. Umadunto matoy ding wintayaw. Ngala, mutoy nga ruden da ta kwarta, tatang. Ta itid ko kinkwana. Apay ngay lakay. Naganak mo't tantay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pa'y bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati nakababain di tangay. Nala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan katakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan ta ibayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mang singir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin da anak titarakan niya. Uy, nga rod ba raw? Ke, agyaman na kiti gagit mo mang bambantay kadagito'y tarakin tayo Aw na nyaman na tata. Bilihibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong kat nagdakkel mo ti anak na. Uy, nga rod ba raw? Kitsapay ko tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wala tata. Papanam Ares. Mapanak ijabangkag tata. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagin na naak, Mike. Sige tatang. Mabalin man ang agsikog to'y tarakin may abaka. Iso nga inyig ko dito ti baka ni pare yun Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadon ti baka ni pare yun Takasano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladag mamay. Umasidag ka tito, sika tarakan ni pare yun Ni. Di na mo, kaya! Di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kinkwana. Hey! Nini, natangkan ti ulo Umay ka ko ay! Nakabulos mo tayo! Awalay! Timbarayan! Nakadayon! Ay na bakit? Imbaglaang ang dadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huli nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi dya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga no inton sumaruno, karnyen daydan, katawanan ti mabati kadata. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, jak nakita tayo inaramid mo iti kalman.
Nga? Di ka man agin di jam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawa ko malang mo, titarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, no anyaman tayo nakita yung agulimag kayo latan. Siya kung di makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tigas di inarabid mo? Iliblibas mo tar aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day Kitan niya ko, ma. Di yu pa'y kayat, numasikugan man yung titarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit, numakalusot, tatang. Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Tata Andres. Nagapon niyo? Birbirukak man ni Aris nga anak ko balasan ka. Tanay, maliman, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bay. Ay, kastaya, Tata. Ay, wang gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo nabayada kong taintid ko kini Aris. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga dun intid, Ayaw. Malele. Bay ang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, why? Diya mo ngamin amaw. Naimpag-timpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakon di taksidag, tinakay pagudan ti tarakan ni Jonel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man no kaskasano. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, taki di man ti maila ko. Nay. Agora ka. Sa balin sa abaka ito Gimatang nga tani pari Junil iti sa bali at tarakin na. Sa bali matante nakapagod dito Asit gamang nila. Umadayo ka dito. Nay. Sumangdo tayo takagat-gatang ko baka. Di mo asig kang paray. Ni pari Junil tayo pukpuk ka. Ay, asit ka na kon. Katsang kon na kon. Pararis! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel, kit natulungan na ka. Tano saan, napuruan ka kuma. Ungarot tatang. Apayanapan ka ijay, tapno iwayat mo manan ti planom ijay. Un ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pari Junil. Tayo madun titarakin na. Kahit kumat nga umadu titarakin tayo. Tapnod na maila ko. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga adalkin ka na ito'y, napasamakin ka anak ko. Maday tidakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Awan pa na. Takayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, Nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigiddan da siguro Ay, naimbag nga rin naturog nila kay kuy dirabi ijay kalkalapaw na. Iso nabantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingwan. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka.
Kalpasan na, natakawang ka. Wan nga ron tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat tarabid mo. Sorry tatang. Saan na mahulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramit ko tatang. Rumbang laeng, isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la doble ti karmang agsubliking kano sumaranaw. Ang mga no triple pa yan, wano 10 times. Nabainanak kadagiti imbagbagat ang makanyak iso nagbalbali wakon, kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita an nanusak nga ipaspastor tapno maduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko, kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan, tugayem mo, Aris. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Dahil manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang yo abiyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sapay kuma, tanakaradkad kayo kanayon, anya, papagayam. Ti surat nga intay basa itaket, manipod kini pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Ngamsakbay na, hello mampay kadabor, urap dita KSA Riyadh. Ni Irene Grace Morales, dita Tarlac, kan amin na pamilya na kang runaan, kan nila kay na nga ipatpatag na ni Boy Niger Doktor. Kani, Krills 5, dita Ilocos Sur, ni Arnold Martinez dita Canada. Kastiman ti surat ni pagayam tayo naglingad itinaga na krisa. Dear manang biyanang, arapaap ko ti bumaknang, iso napili akitagbalin anobyo, tati kayat ko pakyasawaan, katayad da mabalin na, tapno instant ti babaknang ko. Saan na pa nagpalastog ng mandamot it surak, iso nga dumat nagitag gusto kanyak. Ngam no pada ka nakurapay tagaram kanyak, basta dadagos kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Naimbag na orasyo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay kawun sumrag ka Gino Barok. Agyamanak, Nana. Malahumay ka. Nagdugaw ka. Ni kadikri sa ti masapul mo, Barok. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, adda. Adda ijay silid na. Agsil-silpon. Mabitlaan tayo baka. Masadutak arumar, makaturturo ka. Didak parwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ha? Ay, sige, Nana. Baliwak tulaan ng tagpasyar. Tamangan makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan Gino Ay, awawatam lata kumanda anak ko Ay, kan ibati kong ti ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, Nana. Ay na, yawid mo, tadi nakamutsang wundya anak ko, Barok. Ay, saanin, Nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko para ijebalay, Nana. Anya matikas ta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan ano ko maday dyan tao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang rik namot. Ay na, Krisa, sana nasayati kas ta nga ugalim Ay, agsupla-suplada kakidain. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasayaat. Sana kasta suplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka ta kursunada da kakat nga rodan ako.
Nuawan pa nagayat mo kadakwada ibagam iti nasayaat, di ka gungungat. Kasursuron akit kitaan ti panagrupropa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Ha? Inton maminsan nga umay mananday di Agino. Ibagayot awanak. Diyo paspas trekan dito'y balay. Ayun gayam. Kanintayon ati ice cream. Tamarunawan. Sayang. Ha? Naimas nga iparis dita burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Naa! Naimbag nga oras mao, Chris. Ay, nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang, matagdigdig usap. Urayin yun ni nanang ko, Tata, ah. Tagdigdigos pa, eh. Ikwa. Isaan aninanang mo tigagarak. Nanang! Darasin nyo ata ni! Matiktikanan ni Tata Sani. Sige, Tata. Urayin yun dito'y balkon ni nanang ko, ah. Tadda pa'y aramida. Ay, ni Chris ako matigagarak, Maria. Wen, amok day ta sanay. Tamo ka kursunadam dya anak ko. Hanggang timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnay jay kusina. Napan siguro di ta karo ba? Aniya? Ay, di naksamot kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dya anak ko. Amom mo ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung kuana. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sabaling armam. Saan lang nga oras ti saysayangam iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaytad mo pasarabom kang kuana. Sayang. Ay, oray ko no sangwan na. Kaya't kau amang ngagan amis mo kan kuana. No talaga adinak kayat. Di namot nga rod kayat ti sumango kan kasanay. Taaglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga bala. Saan ka mapukawan ni tinamnama, Maria? Bareng no sangon naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati kon to'y pasarabok kin ni Krisa. May sa kilo abang aos. May sa karton adunat. Ken may sa kilo a grapes. Ha? Ay kababainan kan kasani. Tila may titid mo iti anak ko. Kadi nakamot kaya tasangwan. Sana balen. Basta ibagam tuken kuana nga inted kaw dagita. Ay na, nagsamit mo't dayto agripsan. Nanang, umay kamot mga nun tanay, maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sinaayan nyo di tayo. katsika Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka matamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kat kanin tayo tainted na nga ron. Alangan nga ibulang tayo. Wanangam sangwam kumamot ida, ano kas tiya sarungkaran da ka? Ay nananang, nudyak sinango ida, kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibulang tayo dagiti ited da amakan. Kanin tayo Anyaya ti sapsapulam iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam kan ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manjak mo't na. Jak kayat ti agbaa ka niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinubyo. At dami ng asawa mi agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, jak pa'y nakita tay dream boy ko, friend. Apay, anya nga minanya ti dream boy mo. Gwapa o ano baknang? Gwapo kan baknang. Di adan, kan siyempre, nasingpet. Anya? Ay sus, di ka una agarapa apren. Narigat ambisyo sa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakatan ka balasang no na nga to unay ti standard mo.
Ay, basta. Urayak nga dagaram kanyak akas na friend. Napintasak mat. Patyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak friend. Ay, agawid akit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko mat. Mayat ko ma. Awan mat. Ay, kaano aya ang maadda anak itilugan. Daytay ko makatumpo nga iti professional nga asawa ka. Taybak na. Ay na, nagmayat kat ko man. Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uwan, Krisa. Ala, limukmag ka. Iso adanda ni di ka nailasin. Kan nabayagan adita nagkita. Kunakit di ano nag-abroad ka. Uwan, nag-abroad ak edi. Yung edi nagawid ak. Intuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposak. Kasta aya. Mm. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Uwin Aljon, si Kangay, nangasawa ka? Baruak pa, Krisa. Ha? Talaga? Uwan. Ay, intaman pa yung merienda. Pag istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawid ak mo ten. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan Aljon. Makasta, nagkita kayo kun ni Aljon, Chris, ha? One friend, katay na, ad-adati Marcy ka. Kastaya, ang uray ka. Di mo't ka na yun nasuplada kami di tayo jay. Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipatan mo na kita. Ha? Ay na, di mo lam mo. Kanayonan nga agchat kanya. Kan pasaray ipasagid na ti panagaram na kanya. Anya? Kayat mo mag? Ay na, saan ko nga ugali tagpakipot? Aklo nakadagos ni Aljon, nagdaton kanya. Nanang, ada kadwak asin mangpet. Ni Aljon, nobyok. Ha? Agmanok nga na. Ay, God bless you, Barak. Si katay kadalan ni Chris sa iti high school, day. Uwan na. Ay nananang, sir ko na yumatkin ni Aljon tapulis ni Aljon. Ha? Ala, tilay bagbagamat, Krisa. Kababain. Ay na, basta siya, proud ak unay kan ka, Aljon. Ay ka na imbagman ta kinayat mo latat ti anak ko nga uray sa na professional lakas kan ka, Barak. Ay na, nabayagan nga agayat ni Aljon kanyak nanang. High school kami pa ila idi crush na. Ha? Ay, nala. Ingkakot mang isaganan iti merienda ti nobyo manakaw. Friend, kadwak ni Aljon, may asawa to be. Ay, kumusta nga Sir Aljon? Di na ko manawagan iti sir. Kas kalasab sa bali. Kasta atirong mga mayawag kang kata, pulis ka ka nga roden, sir. Sige friend, mapan kamin. Saan kami nga agbayag? Tadapay papanan mi. Sige, ingat kayo. Nasaya at nakita da ka dito, Gino. Ha? Asino nga itakaduam, Krisa? Nobyo. Gino, professional to nobyo. Honey, iso ni Gino. May sakadagiti admirer ko. Nice meeting you, bro. Kastamat, sir. O sige, panawan da kan. Tagpaili kami pa'y Gino. Ala, mapantanhan. Aday tan di tricycle, honey. Parahan. Para! Ay, agpaili ka, Krisa. Wan tata, aywan, kadwak ti boyfriend ko, ni Aljon. Ha? Ay, nukasta, adan nobyam. Wan tata, professional ni Aljon. Ay, kasta ka day.
Ay, uwan gayam, adapay itulod ka. Ay, jak pay agpailik, Risa. Mangkita kayo lagan, iti sa bali, pagluganan yaw. Di mo ko manibagbaga professional kadagiti amom, Krisa. Kababain. Anya ko mati kababain iti dayt na. Rumbang kit di ko ma-proud ka Amangan ni bagadang agpalpalastugak. Diyak kaya ti kastahan eh. Very humble ka mat na unay, honey. Oh, katkasano? Tulagan tayo ka din ti kalay sata. Sika man. Palubusan na kakadin ni nanang mo ang makiasawa? Ay na, nabayagan Siyakla tagmadmadi. Tawan magusto kadagiti agar-aram kanya. Si kalaang ti kinayat ko, Aljun. O sige. Dumanon kami nga rodan, honey. Ikasano ngay anak ko. Kinilumot ka no akar ni tigatangan tayo inton kasaryo. Ay naawan problema iti day kananang. Praktikal ti biyag itan. Kan naku napay daal dyan ada tayo lakan no tagsasango inton kasaryo. Wen, tasayang di igatang iti baboy kas kadanwang. Pangrugyan milangan May kawan na. Sa bagay, tinapatag, agkasar kayo, tanay. Kanayo nanti pa nagkuyog yaw. Dakal madgayam ti balayo, Aljun. Wala ni. Dito'y tinapanan ti kwarta. Nukas na. Sika tinaggastos dito Wen, iso na lang ta ado kami agnanad dito eh. Siyam kami agkakapsat. Kat adamin dagiti pamilyada dito eh. Anya, nukas na. Ado tayo ngagkakabalay, Aljun. Wen, bakit? Anong santa na? Sana bali? Ta dabukod ta asilid dito eh. Kasimot ngaming dagiti kakapsat ko. Siyakla ang tinamlaman da makatulong katakwada. Awan trabaho da. Anya, apay ngay adida sumapol iti pagtrabahuan da. Adamot kit di pakipurpurdiyaan da numa minsan. Anya, Isasapay ko ma. Tamano samtiag na dito balay mi, Krisa. Balay tayo, kunak kuma. nagsweldo kan, Aljun. Manon abulan nga agdandan nata. Ngam di ka pa'y nagrimit iti sweldong kanya. Basit lang amin ti mapatbati ti sweldo bakit? Ta, naglunak idi. Kat ibaw-bawas da iti sweldo tilon ko. Anya? Kat ti mapatbati ti sweldo, agdiretso iti dua aputot ko, iti ex-GF ko. Anya? No kasta? Adda ex-girlfriend mo? Kat adda duang anak yo? Uwan, honey. Saan kami ngagkaalaan? Iso nagsina kami idi. Ngamjak in kasar da jay. Tasigagin nga rutin kasar ko, honey. Dagijay anak ko, ti supsuportarak. Apay ngay, adi mo imbagbaga kita kanya. Sorry, Krisa, ha? Nagamakak namin. Amangan mo sina anak. Ha? Pakawanan lang ko, Krisa. Okay? Kumusta ngay, friend? Agilibre ka mamag. Hay, awan kwarta. Anya? Di ka mamag. Sikat awang kwarta na, ha? Profesional di asawam. Apay, di na irim-rimit ti sweldo na kan kaya. Hay, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Mangibaga ka man kit di, no adda mom apagtrabahuan tagtrabaho ta. Ti amo dagiti tattao na pintas, ti biyag ko iti sidong ti asawak. Ti amo da, aglaplapusan anak. Ngam di dala mo apasaray makautang kami pa yan. Ta saan mo't lang amin na dagiti putot ti asawak iti ruwar, ti supsuportaran na. Tapati dagiti kakabsat na katultulungan na ida. Namin anong imbaga kiti asawa kalumasin kami ngam di nakayat. Iso ano masurunak, pasaray agawidak iti balay me. Tamay stressak. Kat ita, nagsapulak mutan iti trabahok, kat agtintinulong kami nga agasawa, amang isaksakad iti panagbiag me. Kat jakam mo no kaano makalungaw kami iti panagbiag me. Alakastan, ti pagayam mo, Krisa. Kasaritam latta ti asawam.
Ay aywam, pagayam Krisa. Ibagam anasay-saya at mutlaeng no lumasin kayo iti pagnaudan niyo. Agbukod kayon. Tanod da ka na yun ti asawam iti puder dagiti kakabsat na. Ad-adda asumadot da nga agsapol iti trabaho da. Ta syempre, adda ti kabsat da anam naman damang tulong kadakwada. Nala, agan anus ka. Anya nga ikat kinayat mo mat ti asawam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Krisa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your host para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Manipod kani pagayam tayo nga Alison saan naapudpud no anagan ti may drama itangam sakpay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawang pay da Jaime Rodriguez, Amelia Banglag, ken ni Leonida Carambas, dita Alicia Isabela. Kasimanti ko na ni pagayam Alison. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak no agsusukat dagiti nobyak. Ket no agsikugdan kaslawan anya man na kanyak. Awan pakibiyangak no adda mapasakitak, tatilaang pakaragsakak ti pampanunutak. Rugyak man ti agsalaysay. Masikog ang Genoviam. Pa'y urnong mo, Alison. Kasano ang maikasal mo nga eh? Di yung panunutan day ta kasar-kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kat kapilitan nga awan pa'y maangal akasar Taawan mo pagkasar mo, anak ka. Sana day ta tirasaon. Anya nga lang. Di na kaya dagiti dadakkel ni Aisa ang mga sawa kang kuwana. Anya? No di na kaya di saan laang. Mayaki di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mo ngamin, akaya tinda ka, kitkasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa, dagiti nubyam. May mayat susukat. Ngam ti agrorotap. Nita, agpilosopo ka pa lang ba? Sardi nga mo, tikasta nga aramid mo. Tama nga numadaksan kanto. Awan ti pakadaksak. Na? Dalag yun na ya. Amok ter aramidat. Kahit, kasano nga rin tisikog Genobia? Di suportara. Anyat isuportam nga, kaya awan mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, agtrabaho aktaw. Na? Nagrigat mo ti agaplay ti trabaho. Sa anak mo ngamin profesional. Kitoraan niya at trabaho ditan basta nalinis at trabaho. Taplo, ada pangalaam, iti pang suportam ka iti putot mo. At dapat ay imuna putot mo. Agkurukurang ka lang arudin kang kuwana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. No nya maitad ko ako anusan da. No awan di pasensya. Kano ngay nga klunin nakilisa? Damag kumat nga da ka no nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami tinobya ka? Ha? Kaano pa Nasurok ang makalawasin Hindi ka kumabasta mamatilatan iti manggag mo Tadida mo tilawlawatin da. Siya ka ditipat dyan. Apay nga nagsina kayo, Alison? Di na kaya't dagiti dadakkel ya babae. Iso binaybay akmet na Iso da katikam kamata kaon. No di da kaya't san lang. Ha? Sika nga ruti kayak ko, Elisa. Iso nga aklunin na kuman. Chickboy kan samat, Alison? No iday, wine. Aklunak. Ngam no ita, sanay. Nagbalbali wakaon. Sikan ti maudi nga ayatag, Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison. Ay! Tingkyaw! Ay! Rumwarta nga ron tayo intag date. Ha? Pagditan tangay? Kainta mga niti turo-turo, Kalpasan na kaintag pag na di parkay.
na mabanog tan. Inta ginana. Inta. Agit ida. Paginanaan tangay? Mam to ah. Hala, ang grubak ka. Ingkag di ko sahin. Tapno, nabanglo tang agwayaw. Kunang ngagpasyarta, ngam sabali mo to imayan ta Alison. Anya ngay, nailaw ang talakit nga ruda na din na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso pasat ti pa naghayat ta adwa day tao eh. Sapay ko mga rod tadinak tulokon. Saan to? Apay ko mga ramidag ti kastangay, nagbalbaliw ang ruday. Si Kanti painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din wano saan pay. Sampay mo ipahapas tapay mo ta kuy-kuyaw. Enjoyin tapay ti relasyon ta kasagnobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray day ta kasar, Elisa. Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa'y lapim masyar iti balay. Iso nga inyag kun diti balay yu ti anak ta. Tapno makita mo at Alison. Ha? Kita mo ta anak mo na, karupropam launay. Ubang mo ta. Apay ngay may kamay. No kwarta ti kasapulan. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka. Tapno da may suportam dito anak mo. Kaya't mo tagdarumak. Kwa, sana. Maawatan na kumamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mga awak kanya nga trabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang nga. Sana balay, tanuad nan to ti trabaho kung mang tedak to iti kwarta kang ka. Oray binulan no isaw. Urnusan tangaminan ati amin kadata. Taura siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagiti dadakkel maw. Kunang milan asino dagag sasaw. Imparo pa dagag kanya kaon, adidak kayat apara kang ka. Tais tambayak ka naw. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naadaan. Sana. Sorry gapoy ti impakita dagiti dadakkel mo kanya. Napukaw mo ti panagayak ko kang ka. Anya? Tayabas to nga ron ti anak ta. Mangtad kay ti kwarta. Awang nga trabaho. Apay di ka makawawa tayo. Gagawa ang tagsapol iti trabaho Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa'y lamang iti suportam talagang agdaruma ko nalisaw. Kahit kaano nga rin ang malanitan ti subil nga paray. Ikasar mo na ginubyaw. Ay, awang pa'y kwartak paray. Agururno nga pa'y lang. Kasano ang makaurnong nga paray ka. Awam mo trabaho. Ay, huwag nga raw. Awang mo nga may master ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray. Ano kaya mo paray? Umay kan iji pagtrabawa. Agsapsapol ni Nana Maria ni Timay sapay ahardinero na. Basit sa mo ti suldang? Sakto lang paray. Maya ti jay tanasingpet ti buskaw. Istiin nga. Iso alibre amin akanan kindad dumapay ang masapsapol mo. Sige mga raw. Tanay. Reng-rengen na dyan na anak nga ikskaw. Agdaw-dawat iti suporta ka awang mo maitig ko pa'y Tawang pa'y mo at trabaho. Sige gayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na. Okay nga Rod. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, siganti makamoy ti gayem mo, ha? Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga, Rod. Panawan kayo, pay. Naitataas si kasunta mula ni Nana Maria, pare. Nagato ka sa sabaw. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Ado ti pangibagbagsakan na itimula na asabsabaw. Apay manot tawin nanti amo ta, paray. Nasurok sa mga 16 na. Saan mo amadlaw? Nagsiksin yun. Wala pare. Nasikaso nga iti bagina ni madam. Ado ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Pao, nagpintas pa'y mo ilasog ti pamagina. Bagay na di surpan na, tanagpo daw. Ayang nga iti asawa na paray. Diyan mo pare.
Saan mo amaw awatan ti bagbagana? Ah, No dagduma, ibagana abalo. No kwa, ibagana asina. Saan mo makainom? Ibagana bakit abalasa? anya? Agin inom di amot, ah? Ay nakaro aparay. Mamartal ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Uno saan? Nagsinatan. Alison, nasaya at tanagawid ka. Masikugak matan. Ha? Naminsyam laan na ilawan ta masikugkan? Ha? Ni, apay akas tati sa umngay. Apay adi mo pa dyan asikat ti ama to inawag. Saan ko mamatakas na Sika lang matinaglaw anak. Sika lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga rod agsangit ay. Wala ka ay wanam nga rod ta si kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kon. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang nga rod kwartak. Agurnungak pa'y Uray tulagan tayo pa lang ti kasarta Uray agkasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Aguray man pa'y. Di na pa'y manlarang-rang-rangay. Tanay, mariribo ka na. Di ka pa'y lumumay ti balay. Ta kita ino kasano ti aramida. Kay, kasano daytan? Duwan tinapututam, alisaw. Kanya nga ito saram ang mga kasar ni Elisa. Kit awang pa makwartam. Jak pa'y may kasar. Imbaga nga agurnungak pa'y. Kanayon nga umay dito'y balay ti amana. Kinuray ni Elisa. Sumanubli dito'y balay. Pagsasaritaan tayo kanon, ti kasaryaw. Oh, daguli mo dagi di atat tao. Kaslamot tumaray da tao. Gagangay na abarok. Tamasikog ka nga rudan, Janubiyam. Apay kami alang sikog kamalay. Sige, tagsubli di trabaho. Jak pa'y lagaway. Tamaistrisa dito'y balay. Alison? Ay na, apaw, kinidayan nak to'y amo niyo. Alison? Ano tak kinidayan na amanay? Apay ngataan. Amom, naggwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay na, nagpintas ka, mate. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita ang abistida. Nagpudaw ka pa, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tagmerienda. Jak pa'y mo nalpas ti raramida. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y agmerienda, ijay silid ko. Ada ref ko, ijay silid ko. Iso nga ada ijay ti meriendaan ta. Umay kan. Namwak amaro ka pa'y. Iso nga amok adakal tinamnamakan ka, Alison. Nana, apay, balasang kamay? Balo ako, Alison. Kung nagagbakbakita ka balo, ngam, narigat matgayam ti awan kankanwana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay? No kasta, arman na kon, taaklunan ka adagos. I love you, kunamon Tasong batak adagos dayta. Alan, arman na kon, Alison. Hasta mo lang tinaramin na kanyang idebaray. Yung yak tinuto pa. Taimbaga nga dasawak. Tamo na ngamin ide, baruak pa'y. Ngam ide imbaga nga dasawak. Sinardingan lakmatay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y mutilangan ni Nana Marian, paray. Kasalakay mo Pampanunuti nga, men. No ni Nana Marian ti pakirelasyonak. Di sana kung problema iti kwarta, ne, kita ma. Di kag dardarat sudos paray. Panunutan man na imbag ta, mga no mailaw ang ka. Sama siguro. Awa magdakis na tawa mga asawa. Kasanon, Genubiam. Masigog sabayan. Sinak, day jayan paray. Marian, hanay. Aday pudnokon ka. Sapay kumaata, di nakagura. Ha?
Anya day tahani. Kwa, ada dua na si Kugak. Ingkang kama da bagi da kanya. Da kaya ida. Si katilab kau. Isu na lang ta problema ti suportak kadagiti putok kau. Sana problema day ta. Mabit lang, ah. Oh, atoy. Nay, apay ngay dito akwartahan nay. Itid mo a suporta dagiti putot mo. Basta ikariem asyakla ang ti babae, iti biyag mo, Alison. Si kalati ay ayatang. Isu ajak mabalin ngagbawin iti sa balay, hanay. Nadamag ko nga da ka nung trabaho, isong imayak, Alison. Ay, Ngay, dayta. Apay, dayta lang ngaya. naglastog ka? Itupak-tupak mo mulat ng tikwarta di talamisaan. Unatan o dayta la suporta ti anak ko tikid daw magmay pa ko ah. Alam dayta anta pumanaw kakiting. Apay ngay may kami Elisa. Anya masapul mau. Apay nga akas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No nya imbagak iti tiks ka waka dayta agpaisaw. Suray. Ngimawang maramida. Na nagbaaw mo tinti pa nagayak ko keng ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na, Alison. At danton anak ta. Kasarlaangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. No ti may papaniti si Kugma. Nakasagana ka mang suporta. Atoy. Pauna suporta dayta. Nay. Ha? No ganak ka. Mang tidak to iti gasto sa medyo ospital. Ura iti private nga ospital ti paganakam. Mabalin. Ta kabailak abayadan ti gasto sa medyay. Anya? Alison, limbastog kan sa hamatan anak ko. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babaay. Itagaw. Naitala nga ya. Basta di da idildil ti bagida kanya. Ta jak kayat idan. Di ka nagpalastaw anak ko. Laglagi pa. Asaan mo akwarta. Ti pagpalpalastog mo. Oh! Anya samit. Agasawa kami ka ni Marian. No nya kwarta na. Kwarta mitang. Anya nga gasawa sa asawa mo. Di kay pinagkasa. So nabali at agkasara kami to tata. Busy nga min na kanawin ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahang o ti may papaniti kasaramay. Ay, ano, timangmangag ko nga ibagbaga dagiti tattao. Kwarta ka lang ti kinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya ada sawing. Apal dala kanya day ta. Awang ngamin Marian da, tata. Agrobot ka, Alison. Darasam. Apay, papana ngay hanay. Pumanaw ka pailaang dito'y balay. Darasam, tama ka numasangpat. Ay sus, anyagay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino nga minti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay nga min aya. Di ka maawatan. Basta pumanaw kan. Darasam. Pudlugayam, tintanong na kanaya, Marian. Pudlo. Nga agdagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Ador, agpalawag. Marian! Apay niya ka asawon day day. Ayan eh, nagpilyoan tata. Agpili ka. Bugbugan ka. Wano idarong ka. Ha? Apay asino ka ngamin tata? Siyak ti asawa ni Marian! Anya? Marian, apay ko naman nubalukan. Antay ka. Agpili ka ko nak. Idarong kayo, wano bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Narigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da. Tigay. Agpadano ka kaon, tata. Ala, mangan kan. Nagtumar ka iti agas mabaraw. Iti yung tagka bibikaw. Haw. Makapangan tatang. Ikarigatam. Tapno baka tumar ka. Nagsakit nga rin. Sana da ko. Ito yung kariri na tisa ko. Aral ko.
Kate, basol ko nga raw tikas na nagpanagablo ko. Basol mo ba lang? No abala ba sa magtigas-tingin ka? Si kalangarudan tibas asikaso. Si kapilat tagot. Tapos. Sorry, Tatang. Kundi palastog ka. Ibagbagam abak nang ka. Tabak nang di nakarelasyon mo. Ngamadtama gaya masawa na. Anya nga ita? Tatang. Ano? Agawa ang tagpaimbang. Tagtrabaho ka ba? Tapno at pagsuportam ka lang ito'y dua putot mo. Agsalukag ka. Trabaho ti bilukam. San a sugar mami. Nawatam. Tatang. May ikaw. Insang sangit kulatan tikas dyan nagbanagak tabasol kumat. Tapaman na nagimbag nagiti sugat ko, ingka gumaak ti nagsapol iti sabali at trabahok, kat kasi na nakastra ka kiti may sa pabrika, tapno da pang suportar ko kadagiti anak ko. Kat baruak pa'y lang aging gayta, takaslawan matan iti panunod ko ti mga sawawan numakinobya, tadagiti latan anak ko ti ayan ti atensyon ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Alison. Alagagayam ditaan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Alison. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your notes para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.